Kulumali Shabile Sil Liqaqua Jesucristo Josh Ibaon San Juan. Nashnaw li Jesus nak aktsaklo kru chishkhunil hokanak tishche. Tachakik. Kwe. Kishche renak titsaklo kru litziwambil salisandilhu. Juan garan hun lisek nukenak chibinag. Keshke hun shmach palaw tsabil sabinag. Saru hun litche. Utkeshtakse sare. Nakiruk libinag li Jesus kishche. Saklok. Ru. Kishulu bishkolom utkishqashtesi li musiqej. Yori kawun kreli Pascua nakikulman kaan. Hokanak la judi keishtzama chiru la pilat nakche toqe kshpaqele lira likwing utche isig aran. Renak inka te kanak li kamenak chiru cruz sábado shbanak shnimal kutan di sábado an. Koe utlahpu utkesh toksh pakeli ra lishben hokanak kuish pakeli ra lihunchik likikek siru cruz rochben abanan nakke ulak kwankui li Jesus keril nak kamenakchik hokanak inka kesh toksh pakeli ra hure lahpu kish kop lishkatsa rikin hun li khutsich utiktoki el chakkik rikin ha likilokre na atinak chirish utlinashche aanjal utnashnaw nakjal linashche renak teshpabang kakwi laesh chishkhuni lain kikulman renak chitsaklo qru linashteli santilhu inka ta tokman kunaksh bakel nashti akwi li santilhu teshka yali sheshkop chichich ratin likakwa